Salibonani babukeli, lani balaleli emakhaya, lani lonke lisemgwaqweni lisendaweni ezitshiyeneyo. Siyalamukela kusifundo sakuyona liviki elikhona apha phakathi elizweni lakithi. Lani elingaphetsheya kwemngcele siyalamukela kusona isifundo. Sibonga uNkulunkulu ukuthi asigcine asilethe kulo leli viki futhi ukuthi sizwe amaqiniso aphuma elizweni lakhe. Themba lizabusiseka kakhulu ngesifundo sakuyona liviki. Ngamukela abafundisi engilabo lapha abazasithungamela abasikhokhele kusona sesifundo. Ngiyalamukela abafundisi ngiliphi ithuba leli ukuthi lamukele libingelele ababukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo esifundweni sanamhlanje. uNkulunkulu sengathi angaliphathisa lapha elikhona lisilaleli likhona. Abanye siyakwazi ukuthi basezindleleni, uNkulunkulu alenzele kahle. Igama umfundisi uLungile Sitsha. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyathaba ukuba lani esifundweni salamhlanje. Mina ibizo ngulula Machuma. Siyabonga mfundisi. Mina engikhulumayo umfundisi uIvan Siziba owenu owensuku ngensuku. Ake ngiliqinise ngalamazwi ukuthi la nxa sikhona phakathi kulezi phepho esidlula kezo, kule mkhuhlane, kulezi imfa, uNkulunkulu lokho ekhona. Lokho ebambile iziphepho lapha likhona emakhaya, lapha likhona endaweni ezitshiyeneyo, kukho konke lingabe lidlula phakathi kwakho. Silaleli themba esilithola elizwini likaNkulunkulu ukuthi singesabi, singakhathazeki, singabi lovalo. uThixo lokho ebambile. Sizacela ukuthi umfundisi uChuma asiphe umthandazo asikhulekele lani lingahlanganyela lathi emthandazweni nalowo bese singena esifundweni. Chuma, sikhulekele mfundisi. Asikhulekele. Baba osezulwini siyabonga umuso ongaka ukuthi usigcine kuze kufike lona lolu suku. Khathesi nxa singena kusona sesifundo sicela ukuthi wena usithungamele. Konke siza kufunda usinike ukukuzwisisa. Sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga abafundisi. Namhla sikhangele isifundo sesikhombisa lapho esifunda khona ngolimi, sikhangele futhi imibhalo, sikhangele ingqikithi. Yiso isihloko sesifundo sethu bafundisi esakuyona liviki. Sikhangele ilizwi likaNkulunkulu. Ulimo olusetshenzisweyo, sikhangele imigqa esetshenzisweyo, sikhangela futhi kanye lengqikithi ngezinye indlela sikhangele ukubana lisetshenziswe njani ngendlela elisetshenziswe ngayo. Ake ngithi nxa siqalisa isifundo lesi ngeke ngithinte lokhu okufitshane bese nginikela kini bafundisi. Nginanzela ukuthi emhlabeni wonke umhlaba esiphakathi kwawo kulezigidi lezigidi zabantu abayisikhombisa. Ngezindlela silezigidi eziyisikhombisa zabantu abakhona emhlabeni. Ngananzelela ukuthi izigidi zonke lezi eziyisikhombisa kule ndimi ezingu 7,000 ezikhulunywa ngabantu bonke laba abagcwele emhlabeni. Ngase nginanzelela ukuthi ngomfumfu womnyaka ophelileyo ka2019 nalo esimdlulileyo esimgqibileyo iBhayibheli lonke ngokuphelela kwalo lichasisiwe lahumutshwa latolikwa langena ezindimini ezingu 698. Ngananzelela ukuthi phakathi kwakho konke lokho kulabantu kumbe indimi ezingu 2000 ezingaphezulu kwenkulungwane ezimbili abalokhe bengela Bhayibheli ezandleni zabo. Ngezindlela abangela lizwi likaNkulunkulu abaliphethe endimi ezandleni zabo ngolimi lwabo ukuthi bezwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngolimi lwabo. Liyazi ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyasipha iBhayibheli njoba esiphila iBhayibheli silalo, ungaba lama version achiyeneyo Sitsha, ungaba lama version achiyeneyo umfundisi Chuma, ungabali ngendlela okufanele uwabale ngayo. Kodwa bakhona abanye abantu abangela ngitsho ngolimi lwabo. Singena esifundweni sanamuhla lapho esikhangela khona ilizwi likaNkulunkulu uThixo liletha kithi. Lithini bafundisi? Ngolimi lithini ngemibhalo yonale uNkulunkulu ayilethe ezandleni zethu. Yindaba uNkulunkulu esipha iBhayibheli lelesipha injongo yalo kuyini? Asiqoqenini bafundisi ingene nesifundweni sethu sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngelizwi lakhe leli. Siyabonga kakhulu umfundisi Siziba. Isifundo saliviki sikhanya siyisifundo esithathekisayo. Ngizaqala ngokufunda lapha indinyane yakwaziwa ngekhanda kuDeuteronomy 31 iverse ngu26.
ithi yona lapha thathani lolu gwalo lomlayo lilubeke eceleni komphothongo wesivumelwano senkosi uNkulunkulu wenu ukuze lube khona kube yibufakazi obumelene lawe. Ngezinye indlela nxa sikhangela isifundo sanamhlanje singena kiso balaleli nginanzela ke kubana kulezinto ezimbalwa esidinga ukubana sizinanzelele kusona lesi sifundo. Nxa siza kufunda iBhayibhili sikhangeleke khona lokhu okuveziweyo ulimi, imibhalo lengqikithi yayo imbhalo. Okokuqala emfisa ukuphawula ilokhu esithi lulimi, ilanguage ngesilungu. Sananzela ke ukubana kulendimi ezitshiyeneyo ezisetshenzisweyo ukubhala iBhayibhili njengoba kuveziwe lapha. Lase ichasiswa ke ngendimi eziningi eziphawulwe ngumfundisi uSiziba laphana. Kube kanti ke uqhakathekile ukuthi nxa uzafunda iBhayibhili uzwisise ke lokho esingathi thina umlobi ayekujongile ngezinye indlela sizwisise ulimi lomlobi ukuthi vele wabhala ngaluphi ulimi njalo esingathi yiculture kumbe isiko lakhe lalinjani ngaso ngaleso sikhathi ngokuqala lokho. Okwesibili nxa sikhangela indaba yamazwi ngizama nje ukuthi ngiveze ngamafitshane indaba yamazwi sananzela ke ukubana amazwi asetshenziswe eBhayibhilini funa angaba lendonsela ethize kumbe lokuchasiswa okuthize okwehlukeneyo. Ngizanika umzekeliso ukuthi ibala ungalithatha lilodwa ulisuse lapho esingathi kungqikithi kumbe ku-context yalo liyalahlekelwa ngumutsho. Nginike umzekeliso webala elithi izulu. Nxa umuntu engakhuluma ngezulu lingatsho izinto ezimbili. Singakhuluma ngezulu elinayo eliyilo elisipha ukudla kumbe sikhulume ngezulu lapho esiyakhona ukuthi sikhangele kuya ezulwini. So ungalithatha ibala leBhayibhilini linjalo uzathola ukuthi udinga incazelo yalo lilodwa liza kupha incazelo eziningi bese likususa kulokho esithi ingqikithi kumbe icontext yombhalo. Okwesithathu ke emfisa ukuthi ngikhulume ngakho lapha yilokho esithi authorship kumbe ukulobi, umuntu olobayo ukuthi sazi ukuthi uloba njani. Uyisiprofeti yini asikhulu asilobayo, ngumhlabeleli yini, yimbongi yini, and so forth. Uqakathekile ukuthi sikuzwe lokho nxa siza kufunda ke iBhayibhili siza kulizwisisa. Ngiyabonga mfundisi. Mfundisi Chuma, sifundile ukuthi ilizwi leli iBhayibhili uNkulunkulu nguye umlobi walo kodwa esebenzisa abantu. Injongo yeBhayibhili kuyini kanti Chuma? Injongo yeBhayibhili saliphiwelani kanti iBhayibhili? Nxa sikhangela lapha wothani ngisukele kundinyana ekhanda. Indiyana ekhanda leyi iphiwa kukhulunywa ngoMoses. Lapho impilo yakhe siyafika emaphethelweni ubuthungameli bakhe sobusuka kuye sokusiya kuJoshua. So uthi utshela amaLevi ukuthi kawathathe ibhuku lomlayo balifake eceleni kwebhokisi. Ibhokisi lena babesithi ngumphotshongo wesivumelwano okuyilo elali lemithetho elichumi phakathi. So kwakuthiwa bathatha ibhuku lemithetho balifake eceleni. So engulandayo lapha ukuthi kuye uMoses into eyayiqhakathekile kwakuyilizwi likaNkulunkulu. Ngoba uthi nxa echasise sehle siyaphansi uthena ngiyakwazi ukuthi sengisukile lapha lina lizikholo lizabuyela empilweni yenu lingalandeli ilizwi leli. Yes, so ngezinye indlela ilizwi likaNkulunkulu liphiwe ukuthi lisinqande lisiphathise ekuthini sithole ukusindiswa, liveza ukusindisa kukaNkulunkulu. Njalo futhi nxa ubala iBhayibhili uzathola ukuthi kwezinye indawo imbali. So ngezindlela liveza ubukhona bukaNkulunkulu ezimpilweni zabantu. uNkulunkulu esimkhonzayo kasiyo uNkulunkulu okhatshana lathi. uNkulunkulu okhona, osivikelayo, oyiprovide, osinika esikudingayo.
ungunkulunkulu ophathekileyo ngempilo zethu. Yeah. Kuyenzakala ukuthi kwesinye isikhathi ngenxa yama problems esihlangana lawo sicabanga ukuthi uNkulunkulu sekhatshana lathi, but nxa sifunda iBhayibheli sibona uNkulunkulu abantwana baka-Israyeli besiya chapha ulwandle olubomvu luvuleka. Kuyasitshela ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu ongekho khatshana lathi, unguNkulunkulu okhona. Okay. So liyaxwayisa, liyaqondisa, liyakhuthaza, liyakhuza, liyakhulisa ekukholweni futhi. Ilizwi likaNkulunkulu, umcabango kaNkulunkulu ulethwa ebantwini sithi. Kanti pho-ke njoba lalotshwa ngesiHebheru, eminye imica yalotshwa ngesi-Aramayiki, sihlangana lalo futhi selithintwa la ngesiGriki, kwanceda yini khonoko sithi ukuthi lihambe lifinyelela abantu bonke yini? Laphathe kanjani ngensuku zoneziyana, njalo ngensuku zanamuhla singalisebenzisa njani ukuthi lifinyelele bonke abantu? Actually sizananzela njengoba usitsho lapho ukuthi indimi lezi iBhayibheli alivele lilotshwe ngazo, isiGriki, isiHebheru lesi-Aramaic, lalivele linjalo ke iBhayibheli. Kube kanti ke sithola isiGriki sisiba yiso esiphuma sibe dominant, sisetshenziswe almost umhlaba wonke owusaziwa ngaleso sikhathi. Angithi bese lichasiswa ke iBhayibheli, sithola ke undoda okuthiwa nguKing James I onguye ke owalaya abantu izikhwicamfundo ezingu-47 ukuthi zihlale phansi, zicubungule, zicwaye umbhalo, bese zichasisa, zisusa olimini ke lwesiGriki kufaka ke olimini lwesilungu. So ke sike sakhuluma last week ivike ephele ukuthi iBhayibheli nxa lizachasiswa akumelanga kube ngumuntu oyedwa ochasisayo, kodwa kungaba ngabantu abaningi, kuyavuma ukuthi lihlale kulokhu elivele lilotshwe umlobi kumbe injongo yalo ivezwa kilo. Ngezinye indlela ke la abantu abangu-47 bahlala phansi baphuma lalokho okuthiwa yi-King James Version namhlanje, eyiyo ke etranslathwa la amanye amabhayibhili esuka kiyo. Yeah. Njalo sinanzela futhi lapha kuDeuteronomy ngo-32:47 lapha mfundisi wami, uMose nxa eloba lapha uNkulunkulu ekhuluma lo Mose udaba lwakhe lusiya ebantwini, uthi ilizwi leli liyakwelula kumbe lizakwelula insuku elizweni elizachaphela kilo. Kanti iBhayibheli lengezelela njani insuku Njumo? iBhayibheli bafundisi insuku lizengezelela njani? Uthi amazwi la akwengezelela insuku iBhayibheli lizengezelela njani? Angazi khonapho ukuthi lenzani ukuthi umuntu abe lempilo ende. Yebo mfundisi uChuma angafuna ukuncedisa kulokho. Hayi, singapho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyimpilo, liyanika impilo, lidala umahluko empilweni zabantu. Okay. So nxa abantu isizwe sabantu esifunda ilizwi likaNkulunkulu asoze sifane lesizwe esingala lizwi likaNkulunkulu. Okay. Uwengeza khonapho ungakangeni, ngifisa ukuthi nginanzelele ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyamgcina umuntu. Okay. Kulabantu abaningi nxa nganika umzekeliso funa wabantu abanye ngafunda labo kumbe eprimary kumbe ngithi esecondary abangamaziyo uNkulunkulu, abaningi babo namhlanje abanye sebafa, abanye bayizidakwa ezingasukiyo, abanye vele lempilo kayisekho ngenxa yokuthi balahla ilizwi likaNkulunkulu. So ke nanzela ukuthi nxa uMoses lapho esithe nena ilizwi leli liza kuligcina, isho khona lokho kanye ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lilamandla okulondoloza impilo yomuntu nxa ezavuma ukuthi impilo yakhe ithunganyelwe lilizwi likaNkulunkulu. So kuthi ukuthi yebo kulokunye emfisa ukukutsho lapha. Indinyana ekhanda yona ngokwayo, injengokuthi uMoses usefike emaphethelweni empilo yakhe. So ilifa ayengalichiyela abantwana baka-Israyeli kwakuyilizwe. Liyamuzwa ukuthi into ayikhuluma lapha nithena thathani ibhuku lemithetho lilifake eceleni komphotshongo wesivumelwano. Kayisuye uMoses yedwa othi nxa iministry yakhe sisiyafika emaphethelweni anikele ilizwi likaNkulunkulu ebantwini. Ngibona la ku-New Testament uPawuli
kumsebenzi 20 nxa ekhuluma lama elders awe Ephesus uthi yena I commit to you the word of God into engiyinikela kini ilizwi likaNkulunkulu eliyilo eliyilifa lempilo engapheliyo manje nxa kunjalo Juma thina njengabazali bakulezi insuku kuyini esikutshila abantwabethu nxa laba babebona ukuqhakatheka kwelizwi likaNkulunkulu balinikele kibo ukuthi asilichiyele inkomo asilichiyele lokhu yebo ziqhakathekile into zonke lezi kodwa kukhanya sitsha lapha baqhakathekisa ilizwi likaNkulunkulu kakhulu okwedlula konke bengithi laphana ukhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyamgcina umuntu kuthi ukuthi kulemthetho yini kulemilayo kuleziqondiso ingxenye ezithinta ngezempilakahle ukuthi ngiphile njani ngiziphathe ngayiphi indlela ezingancedisa ukuthi ngingangeni kwezinye izinto ezingafiphaza impilo yami engakutsho mfundisi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lilakho konke lilezempilakahle kulabo abadinga ezempilakahle lile abadila ngephilosophy kukhona konke elizwini likaNkulunkulu ngezinye indlela nxa unganika umuntu ilizwi likaNkulunkulu uyabe umuphe yonke into omunye umuntu wathi ekhuluma wathi yena he who is the son lo lendodana ulakho konke ngezinye indlela into ufuna iphutha elilodwa esilenzayo njengabazali ukuthi kasikhulumi indaba lobufakazi balokhu uNkulunkulu asenzele khona o-Israyeli endulo wawukhuthazwa ukuthi bakhulume indaba yalokhu uNkulunkulu abenzele khona ebasusa ezweni laseGibhite baze bayefika ezweni laseKhenani indaba zona kwamele lokhu zikhulunywa kwenza ukuthi zingakhohlakali phoke la namhlanje inotho enkulu esingayipha izizukulwane ezilandelayo ngokuthi ilizwi lona lesilikhulume siliphinda sibatshelana lokhu uNkulunkulu asenzele khona okuhle baligcine balifihle enhliziyweni zabo yeah ujahalo othile kwelilanga nxa ukhuluma ngelizwi likaNkulunkulu ukuqhakatheka kwalo ujahalo uthi hey ngiyafisa kakhulu ukuthi ngiyasuka kithi lapha ngikade indizamtshina ngiyehamba lapho uJesu ahamba khona ngiyengena lapha angena khona ngiyebona indawo zonke adlula kizo uthi ngiyafisa kakhulu wayeqoqa xoxa lomunye umfundisi omdala uyamekela qede inkulumo yakhe abe sesithi mntanami isifiso sakho sihle kakhulu kodwa kungaba ngcono futhi kakhulu ukuthi uzihlalele khona apha lapho khona ugcine ilizwi likaNkulunkulu kulokugada indizamtshina lakho konke uye khonale ubususehlile ugcina ilizwi likaNkulunkulu wayezama ukugcizelela ngokuqhakatheka kokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe umuntu manje phela lapha elizwini likaNkulunkulu kulamabala lapha kulamagama amaningi asetshenziswe njalo futhi alencazelo ezitshiyeneyo esifundweni lapha sihlangana lamanye amabala asetshenzisweyo anjengokuthi kulebala elikhuluma ngomusa kaNkulunkulu indlela elisetshenziswe ngayo ukuthi umusa kaNkulunkulu siwazi ngayiphi indlela njalo ubonakala njani njalo futhi sihlangana lamabala lebala elifanana lebala elithuthula lisetshenziswe njani amabala wona la angazi tuwabone njani nasetshenziswe njani amabala wona la sidobha amabala amabili phakathi kwamabala amaningi ekade singadobha siphumela asetshenziswe njani Juma la amabala ikakhulu umusa kaNkulunkulu lingabe lesetshenziswe njani leli ibala elizwini kaNkulunkulu ngingakhulumi ngokusetshenziswa kwebala elithi umusa ngiyananzelela ukuthi kulimi lwesiGreek la kulimi lwesiHebheru umlobi lapha sikhomba kikho ukuthi indimi lezi zilamanye amabala anothileyo kakhulu okuyikuthi nxa amabala ngikhona uwakhangele eBhayibhelini ngendlela asetshenziswe ngayo ayenza ukuthi uzwisise iBhayibheli ngcono so lapho uphonga unika kuphela izibonelo ezamabala amabili ibala lona leli lithi umusa umusa kaNkulunkulu yazi nxa ukhuluma ngomusa ngendlela esetshenziswe ngayo eBhayibhelini uzathola abanikile amavesi amaningi lapha
First Kings 3 verse 6 uDlabelelo 57 verse 3 banikile izibonelo laphana ngendlela uMusa asetshenziswe ngayo. So ibala lelithi uMusa lalibanzi kakhulu, lalingatsho uzwelo lukaNkulunkulu, lwalungatsho ukubekezela kukaNkulunkulu ephanjaniswa ngabantu bemonela, kodwa ebekezela eqhubeke ethethelela, eqhubeke ebavikela, eqhubeke ebanika ukudla lakho konke abakudingayo ukuthi baphile. Ibala leli litsho futhi umusa kaNkulunkulu, libala libanzi kakhulu, but ngaphonga ukuthi umusa ngendlela esilisebenzisa ngalo esintwini esindebeleni kumbe kwezinye indimi kuyabe kungani nje hayi selincipha umusa okwamukela izethekeli, umusa ukwazi ukuhlekelela abantu, kwamukela abantu and so on, but lona ngendlela esisetshenziswe ngayo kubanzi kakhulu, likuvezela izinto ezinhle ngesimilo sikaNkulunkulu. So ebaleni elisetshenzisweyo kuyavela ngitsho even isimilo sikaThixo okhonzwayo. Ngingeze khonapha kumfundisi uChuma. Kundimi zonke nje general masingakhuluma sananzela ukubana kulamanye amabala ajulileyo ukuthi omunye umuntu nxa elikhangelile ibala langikhona nxa esenza lokho esingathi surface reading ngesilungu kuye kalitsho lutho kalulamutsho kube kanti ke nxa lelo bala usudingisisa ukuthi vele inziki yalo litshoni, yikho lapho kuvezwa apha esifundweni kunikwa amabala ke amabili laphana, ibala elithi umusa. Leli bala nxa silikhangela ngenziki yalo kukulimi lwesiHebheru litsho okukhulu kwedlula kwesingawucabanga ngomusa kaNkulunkulu. Sikhulume ngebala elithi ukuthula, peace. Thina nxa sikhuluma ngokuthula nxa esikhuluma sicabanga isikhathi lapho kungelampi khona, sicabanga isikhathi lapho abantu behlezi bechelesile ezindlini, yikho esingathi abantu balokuthula. Kube kanti ke leli bala nxa sesikhangela ngokujula kwalo litsho okwedlula khona lokho esikucabangayo. So okuvezwa lapha kulesi sifundo namhlanje ukuthi nxa sifunda iBhayibheli kasidingeni amabala wona la ukuthi atshoni, futhi singawadingi in isolation, singawasusi kungqikithi yesifundo, siwadinge emanyene lesifundo sona lesi ukuthi kanti vele leli bala litshoni ngokusetshenziswa kwalo lapha, owayelilobayo wayecabangani, wayelobela bani, wayekhuluma ngani, uzakwenza ukuthi kube lula ukuthi sengike ngabona kwesinye isikhathi abantu bathumezelana izindaba kumbe amazwi Shabbat Shalom, kuyabe kusitshoni lokho, kuyazwisiseka yini? Nyake ngibabone sibile sibone ezikhathini eziningi Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, yilo leli lithi ukuthula sithi, kodwa likhanya ingathi kwesinye isikhathi isabathe lihle, isabathe liphelela khonapho yini kwesabathe lihle yini? Leli bala lijulile nxa ungabuyela ngale ku esithethina ku context yesiHebheru kumbe yamaJuda. Leli bala litsho konke okuhle ongakufisela umuntu. Ngezinye indlela uyabungakhulumi kuphela ngokuthi isabathe lihle. Nxa ungathi Shabbat Shalom uyabusuthe isabathe lihle, impilo enhle, ukuthula emulini yakho, uyabusukhuluma izinto eziningi. So yikho sithi leli bala lijulile kwedlula lokho abantu abangakhuluma from a surface. Yebo. Bona ngani uShalom futhi usetshenziswe kaningi kuJeremiah ngo-29 iverse ngo-27 lapho nxa uJeremiah wayebhala incwadi eyibhalela abathunjwa ababethunjwe beseBhabhiloni, uthi yena khulekelanini ukuthula kwedolobha lapho elikhona, idolobha leBhabhiloni. Uthi yena ukuthula okungaba khona eBhabhiloni kungaba isibusiso lakini. So nxa ukubala uyabe ngani uthi yena also seek the peace and the prosperity of the city. Khulekelanini ishalom yedolobho lelo, khulekelani ukuphumelela, khulekelani impila kahle, i-well-being, ukuthi kube kuhle khona ngale lapha elikhona. Njalo
leli bala ligoqela nje iholiness ukuphelela kobuhle lizananzela lamavesi amanye esiwasebenzisileyo lapha asetshenzisiweyo lapha lingazibalela lilodwa amavesi angikhona asingeke siwabale kwesinye isikhathi nxa bekhuluma ngeshalom babekhuluma ngokuhlaliseka liyabona eBhabhiloni ngalesana sikhathi kwakulaba prophet bamanga ababesithi bona ngemva kwe2 years sizabe selibuyele eJerusalem into zonke zabe seziright liyasuka lapha ekubeni ngabathunjwa kwakusenza ukuthi abantu babe lama hope lamathemba angancediyo ngoba kwakumele bahlale eBhabhiloni iminyaka engu70 so khona kwakusenza ukuthi kube khona ukungahlaliseki lokuthi bathi bona akusancedi ukuthi sishone sisakhe izindlu sisendisa abantwana selima because hayi very soon siyabuyela lokho so kwakumele babe lokuhlaliseka mina ngibona engazathi lona leli bala liyanginceda mina nxa ngifunda iBhayibheli namhlanje ukuthi ngiyayidinga ishalom kaNkulunkulu ukuthula kukaNkulunkulu namhlanje siphila emhlabeni obusy kakhulu abantu khathesi mhlawumbe engxenye baze babrekwa yiCovid-19 ngabe nxa into zonke especially emathawuni abantu babhizi benza imali babhizi okokuthi even sokufika isikhathi sokuthi baphumule bayekhonza uNkulunkulu ngubambe mfundisi yes khonapho umfundisi Chuma ukhuluma indaba eqhatheke kakhulu ukuthi abantu bayakudinga ukuthula ongatholakali enothweni yomhlaba ongatholakali ezintweni zomhlaba kodwa ukuthula okuvezwa lilizwi likaNkulunkulu kuphela lokho kuthula siyakuthola ekufundeni ilizwi likaNkulunkulu ekwazini uNkulunkulu njengomsindisi uJesu lapha kuJohane 16 ivesi lika33 nxa ningaphambanisi angithi umsebenzi wakhe sewuqedile lapha uthi kubafundi bakhe ngilichiyela ukuthula ngithi ukuthula my peace I live with you ukuthula kwami ethinda ukuthi emhlabeni lizahlupheka kodwa manini isibindi lokho kuthula esikhuluma ngakho lapha kuyahambelana la khonogweni ukuthula athi ngilichiyela ukuthula ukuthula kuza ngoJesu uIsaiah 9 verse 6 kuze kuthiwe uJesu inkosana yokuthula iPrince of Peace ukuthi ukuthula kuvela kuye so leli bali ukuthula leli libanzi kakhulu njengoba nabe sokho sichasa lapha ukuthi lithi ukuhlaliseka abantu abaningi namhlanje bakhathazekile siyabonga mfundisi bahlalisekanga ake sikhangeleni futhi njalo kunye ukuqhathikileyo nginanzela ukuthi kulamanye amabala aphindwa-phindiweyo lapha elizwini kaNkulunkulu abhalwe aphindwa asobaleli lodwa elisetshenzisweyo aphindiwe njengalokho nxa singahamba siyekhangela incwadi kaGenesis isahluko sokuqala indinyana nyama-26 njalo futhi sikhangela ama-27 kuGenesis khonapha uyaphinda lapha ingxenye singayivula le siyibale sikhangele nje amabala aphindiweyo ukuthi nxa iloba lapha kulamabala aphindileyo lapha ikakhulu kundinyana ka26 lo27 uNkulunkulu wasesithi asenze abantu ngomfanekiso wethu ngesimo sethu njalo babuse phezu kwenhlanzi zolwandle laphezu kwenyoni zamazulu laphezu kwezifuyo laphezu komhlaba wonke laphezu kwakho konke okuhuquzelayo lokho okuhuquzelayo emhlabeni ngithathekiswa kakhulu 27 lapha uNkulunkulu wasemdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu owesilisa lowesifazana wabadala kule bali lokho liphindwa lapha wamdala wabadala isizathu sokuphinda amabala wonala isiphi indaba ephindwa kanje amabala wonala kuIsaiah sihlangana lapha lakho futhi kulamabala aphindwayo isiphi isizathu esokwenza aphinda ngalendlela uphendula khona lapho mfundisi khona kyanenge ngawukhuluma ukuthi nxa umuntu ezafunda iBhayibheli kumele azwisise ukuthi lilotshwa likuliphi isiko njalo
kutshoni khona lokho njengoba usisho ukuthi kutshoni ukuphindaphindwa kwebala lona leli. Nxa ungabuyela kusiko lamaJuda into nxa yayiqhakathekile kwamele ukuthi iphindaphindwe kaningi funa kathathu funa kasikhombisa njenganxa babesenza izifungo kwamele ukuthi nxa kulesivumelwano abasenzayo uphinde wona lowo mutsho kuze kube kasikhombisa khona lokho ebesosithi ukuthi into yakho ninjani iqhakathekile. So ke lapha nxa sikhuluma sikhayela ngokuloba kwesiHebheru ukuphindaphinda kulebala lapha ephindwe ibala elithi ukudala asidale asenze umuntu ngale ngesiHebheru libala elithi bara, right? Leli bala liphinde kwaze kwaba kathathu liveza amandla kaNkulunkulu okudala ngezindlela iemphasis isekuthini uNkulunkulu nguye yedwa olamandla okwenze njani okudala ngezinye indlela ngokunye osibheze yakhona phana bese kusiba lebala leli elithi eliku-Isaiah 6 verse 3 ibala elithi ngcwele zathothi liphindwe kathathu ngcwele ngcwele ngcwele. Leli bala ungalifunda kuBhayibheli lesiHebheru liphindwe ka6, right? Ngezinye indlela libala elithi kodash 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 kwaze kwaba ka6 kutshengisela iemphasis yobungcwele bukaNkulunkulu kumbe yamandla kaNkulunkulu lenkazimulo kaNkulunkulu. Lokuthi mhlawumbe i-poetry sithi kuyini inkondlo yesiHebheru balendlela yokubhala ukuthi umutsho ungakhulunywa ubuye uphindwe futhi ngamabala anganachiyene mbijana kulalawo awuqala kodwa sithi into efana nayo njalo ekhanyisa umutsho wakuqala. So lapha ukudala ukuphindaphinda lokhana ikugcizelela ukuthi odalayo uNkulunkulu. Ake lithinte leyi ekaDanyeli leyi isithombe lesi esikaNebukadnezar ingxenye ungafuna ukuthi ugcizelele chuma la impinda leyi etholakala lapha yona sithini ngayo. Bengifuna ukuthi ngiqale ngale ekaHoly lapho chapter 6 kaIsaiah lapho Isaiah ebona umbono lezidalwa lezana ezilempiko ezingu6 zikhuluma ukuthi ngcwele ngcwele ziphindaphinda. Uthi yena ngithanda indlela ezwa ngayo nxa wayebona izidalwa leziyana kuthiwa uIsaiah nxa wayebona izidalwa lezana zikhuluma wazinanzelela ukusilela kwakhe. Ngezinye indlela mina okungithintayo lapha ukuthi nxa usiba seduzane lobungcwele bukaNkulunkulu nxa impilo yakho isondela kuNkulunkulu inkazimulo kaNkulunkulu ubungcwele bukaNkulunkulu buyakhanyisa kusimilo sakho. Nxa bukhanyisa esimilweni sakho uyazinanzelela ukusilela kwakho, your helplessness, ukusilela kwakho, and then uyalamba kakhulu lambela kumazwi uNkulunkulu lokusondela kuye. So ngezinye indlela okusitshengisa ukuthi siyakhula ekukholweni. Omunye umlobi uzathi nxa eloba uthi yena as you draw closer to Christ you become aware of your sinfulness. Nxa ngisondela kuJesu ngiyananzelela ukusilela kwami njalo khona ukusilela kwami kungenza ngisondele ngamandla kuJesu ngoba nguye ongisindisayo onnika amandla. So Isaiah lapha, even Isaiah in quotes waye indoda elungileyo, angitsho ukuthi kulunga ukuthi wayephela, waye indoda elungileyo in quotes, but uthi nxa esondela ebona inkazimulo kaJesu kaNkulunkulu esethempelini ukhala ngokuthi uthi mina umuntu wesono, umuntu ongaphelelanga, umuntu olendebe ezingcolileyo. Vele nxa usondela kuNkulunkulu okwenzakalayo ukuthi uzizwe ukusilela kwakho, but nxa usondela lokhu drift away from God uyaqala ukuzibona umi kuhle right. Ngiphendule le ekaDanyeli mfundisi, Daniel chapter 3
sinanzela lapha ukuthi ku Daniel chapter 2 uNkulunkulu wayevezele uNebukadnezar isithombe lesiyana esasilekhanda legolide silengalo lesifuba sesiliva silamathangazi awethusi nemilenze yensimbi lenyawo ezihlangane udaka lensimbi kwakuveza ukuthi umbuso kaNebukadnezar oza kwedlula. Phoke lapha umlobi ku chapter 3 uveza ubuqholo bukaNebukadnezar. Uyaphinda ke lapho ukuthi uNebukadnezar wenza isithombe azaphinde kuze kube ka 10 times. Elokuphinda ukuthi uNebukadnezar wenza isithombe esasingafani lalesiyana isithombe uNkulunkulu ayamtshengise sona, kodwa esasiveza ukuthi umbuso wakhe uzakuma esegolide. Umbuso wakhe uzakuma kuze kube sekupheleni ephikisana nentando kaNkulunkulu. So ke lapha kuphinda lokhu ukuthi umlobi injongo yakhe ngiyokuveza istubbornness kaNebukadnezar. Njengoba sichilo lapha ukuthi abalobi nxa beloba baye belenjongo ethize. So ke lapha siyabona ukuqholo bukaNebukadnezar ngokuphinda kwalo umutsho othona uNebukadnezar wenza isithombe segolide. Siyabonga. Ibala embhalweni alizimeli lodwa. Ngingavula isahluko esithile kumbe sengihambe ngangena ku Genesis kumbe sengihambe ngangena loba yiliphi ibhuku elizwini likaNkulunkulu. Ibala linye ngalinye alizimeli lodwa. Kungincedisa njani mina engibalayo ukuchasisa ilizwi likaNkulunkulu ngcono, lokulibala ngcono, lokulabela abanye ngcono. Nganye ngingavele nginanzelele ukuthi ibala linye ngalinye alizimeli lodwa, kodwa limi phakathi kwembiza ethile kumbe limi phakathi komumo othile olomutsho oqukethweyo yileyo ndaba. Ngiyibamba njani yona le ndaba yokuthi ibala limi lodwa phakathi komumo othile? Nxa sikhangela uGenesis 1 verse 27 ibala elithi uAdam lingatsho uluntu, humanity, uluntu. Siphinde futhi sinanzelela ukuthi leli bala nxa lisetshenziswe kuGenesis 2 verse 7 licho umuntu uAdam, umuntu wokuqala owadalwayo. Okay. La nxa sesibala ama genealogies kumbe ngithi mina usendo olukuluka ngu3 verse 3 kusiya ku8. Yeah. Usendo olukuluka ngu3 uzananzelela ukuthi lutrace usendo lukaJesu kusukela kuAdam kuze kuyefika esikhathini uJesu azalwa ngaso. So ngezindlela kugcizelela ukuthi uAdam lowana okukhulunywe ngaye lapha kwakungumuntu. So icontext yona ngokwayo iyakutshela ukuthi lapha sokukhulunywa ngoAdam, lapha sokukhulunywa ngabantu, humanity, uluntu. Ngezinye indlela osokuvezwa lapha ukuthi mfundisi ngokhanisisa ukukhuluma ukuthi nxa ufunda ibala eBhayibhelini kuqakathekile ukuthi ungalithathi lilodwa ugijime lalo. Zama ukuthi udinge incazelo yalo ukhangele ukuthi vele kukhulunywa ngani khona lapho, ngoba amabala angatsho izinto ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi lisetshenziswe ngaphi. Njalo kulula futhi ukuthi ibala libe manipulated kumbe litwistwe litshekiswe umutsho walo. Ngike nike umzekeliso ofuna we-statement esakhulunywa ngu-former president wethu osisiwafayo khathesi. Liyakhumbula umutsho ojayelekileyo othona vanhu vanovunduka ka. Lo mutsho abantu bawuthethe bawusebenzisa ku-context engayisiyo ayekhuluma kiyo kulezi nsuku. So esivazama ukuveza lapha ukuthi abantu kuyenelisa ukuthi adobhe inkulumo abeseyitshekisa ingatsho khona lokho ekutshoyo according to indlela umuntu alobe ngayo kumbe akuzwisisa ngayo. Ngenxa yokuthi yena sekuchase ngenye indlela sokuza kutsho khona lokho yena afuna ukutsho khona lokho. Ngezinye indlela kuqakathekile ukuthi ibala linye ngalinye linanzelele ukuthi lisetshenziswe njani njalo litshoni ekusetshenzisweni kwalo. So nxa ukuthi ibala lizimele lilodwa lilomutsho ibala ngendlela elisetshenziswe ngayo enqikithini kunqikithi yona le. Ngezindlela nxa ukuthi ibala lilomutsho ngendlela elisetshenziswe ngayo
kuthi ukuthi lo gwalo lunye ngalunye lalo lulomutsho lulotshelwe futhi isikhathi esithile alu singeza ke sithi ingwalo zonke ziyafanana nxa ibala lilomutsho walo lodwa kuthi ukuthi ingxenye lo gwalo lunye ngalunye njengoba eBhayibhelini silezincwadi silezi propheti silembali kuthi ukuthi lunye ngalunye ugwalo lalo lulomutsho walo njengalokho ibala linye ngalinye lilomutsho walo lingangincedisa khonapho lincedele abalaleli ukuthi sikuzwe khonapho ukuthi kumi njani ohluphe sasibe lalo phakathi kwabantu abakholwayo abakhonzi abaningi ukuthi nxa befunda iBhayibheli kwesinye isikhathi umuntu uyabefunda amavesi awadobha ivesi laphana ivesi laphana mhlawumbe engxenye zivesi ezikhuluma ngombhabhathizo adobha amavesi wonke nje akhuluma ngombhabhathizo iBhayibheli lonke amavesi akhuluma ngesimo sabafileyo amavesi akhuluma ngokuza kwesibili kaJesu ewadobha amavesi lawa engakhangelanga ukuthi vele lapha wathethe khona asebenze njani amavesi lawa kufuna ukuthi nxa ivesi uyidobha ube kwazi ukuthi lapho oyithethe khona ivele isahluko sangikhona kukhulunywa ngani njona lapha kubamba umlomo nje ungaba sengozini yokuthatha ivesi uthi ivesi likhuluma ngokufa kanti yona vele ikhuluma ngokufa yikho kutsho so lapha into egcizelelwayo ukuthi ibhuku ngalinye ngalinye antangu 66 eBhayibhelini ngalinye lamabhuku lawana lilokunye elikhuluma ngakho lilendikimba yalo lilokunye elakubhalelwayo lelo bhuku kwesinye isikhathi umuntu yakhangela amabhuku akhuluma ngempilo kaJesu uMateyu uLuka uMarko amabhuku lana angana ahambelana kodwa uMateyu laye wayegcizelela okwakhe laphana ezama ukugcizelela ukuthi uJesu ngumesiya owayekhonjwa liTestament elidala kubuye uLuka laye ugcizelela kakhulu ukuthi usindiso asilolo amaJuda kuphela ngolwezizwe zonke yikho lo sendo lukaJesu laphana lutracewa luze luyefika kuAdam ubaba wezizwe zonke so ngezinye indlela nxa ngifunda iBhayibheli kumele ngikhangele amabhuku eBhayibheli ibhuku leli labhalelwani njalo labhalwa nini labhalwa ngubani kuyini ayeku-addressa umuntu lo kwakulohlupho bani ayezama ukuthi akhulume ngalo udaba bani akhuluma ngalo ngengeze khonapho kumfundisi uChuma okunye sikunanzelelayo nxa sikhuluma ngezingwalo lezi esithi zingu-66 eseBhayibhelini sinanzela ke ukuthi zilabalobi abachiyeneyo njalo abalobi bona laba bonke bechiyana funa ukuthi uloba ngani kulalokho esingathi thina zimbongi right kule mbongi nxa ufunda njengebhuku usihlabelelo uzathola ukuthi ikakhulu izingoma leziyana lamapoem esingathi right then ke ubusukhangela iziprofeti ukhangele njalo ufuna esingathi thina kuyini imibhalo nje in general angithi kuchiyene so nxa uapproacha iBhayibheli kumbe nxa uzafunda iBhayibheli zibuza ukuthi lapha ngifunda ini yimbongi yini le kumbe yipoem yini yisiprofeti yini yingoma yini uzakwenza ukuthi indlela ozwisisa ngayo iBhayibheli ube ku context yona leyo kumbe ube kungqikithi yona leyo eyesifundo kumbe eyodaba lona lokukhulunywa ngayo yes hayi bafundisi bami mina ngiphathisekile kakhulu ngiyabonga sona sisifundo ngiphathiseke uma ngithemba labalaleli lababukeli baphathisekile kakhulu lapha bakhona emakhaya ezindaweni ezisechina siyabonga mfundisi Chuma kakhulu siyabonga mfundisi Sitsha ngesifundo sonesi esanamhla kwesinye isikhathi babukeli balaleli lathi sonke sendaweni ezicheneyo asinanzeleli ukuqhakatheka kolutho esilalo size sinanzelele ukuqhakatheka kolutho esilalo lapho sesikwemukiwe lokho ebesilakho kwezindlela ngezindlela ngizama ukuthi Chuma we don't realize the value of something that we have until that thing is taken away from us asinanzelele ukuqhakatheka kwento esesandleni sethu size sinanzelele ukuthi into lebiqhathe onganani singaselayo leyinto ilizwi likaNkuluNkulu
uThixo usiphile iBhayibheli leli, usiphile ilizwi lakhe eliyikuphila eliyimpilo kithi. Abaningi bethu kwesinye isikhathi siyalikhangela iBhayibheli singalifundi kakhulu, singabi le ndaba lalo kakhulu. Kwesinye isikhathi silifunde nxa sekunzima, kwesinye isikhathi silifundele ngabanye. Kodwa kulesi sifundo siyathola ukuqakatheka ukuthi sifunde ilizwi likaNkulunkulu ngoba liqakathekile kakhulu, liyikuphila kithi, liyengeza impilo njalo liyaqinisa ubudlelwano bethu loNkulunkulu. Ngamazwi okuphila asiwafundeni, asiwanatheni, asiphileni ngawo. uNkulunkulu alibusise, aligcine, aliqinise lapho likhona. Sizacela umfundisi usitsha sikhulekele. Asikhulekeni lapho esikhona. Baba wethu osezulwini, siyabonga isifundo esibe laso ngosuku lwanamhlanje. Siyacela lesi sifundo sengathi singasincedisa kulolu hambo esikilo njengamaKristu, siphe ukuqedisisa ekufundeni ilizwi lakho, siphe njalo ukunanzelela lokho ebesifunda ngakho namhlanje ukuze sikuphile, kusincedise ekuphileni lasekuzwisiseni ilizwi lakho. Sikhuleka konke lokhu silokukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen.